ner malakan yambia kamal ka no online tv channel to kon kalera te bej bes ka bum to go liang ka jen gwasame ka jen kare wish ka juba ken kon bu kon kaling bej ka mat gor kan liang ban yang aja gwan gon tama South Sudan che gwato do long mishe bigit na ka bi mal bediten so na me malaro tan tama mishe bigit ka bi mal bediten rewi ka juba gor jen wo bar wandi ti ba ka nywa ya kel an wala ka changa jan dangro ko faydi ron kina dangro wi jan dangro wi de la rti ti banalinga katin kono to gon tama akan kono ni amen gor ba nywa ya kel dungre nyala danan chede yak re wich ka juba re nyal dung so dung Ethiopia wajen che jen che wo ka po dung Juba International Airport an gwada mo mi shawa wa jana nyure me jana nyure mo cha kana lo kana nyur alo ka runway wa pinte ka flout ke te ka nyal medit shimenen yana mo na me jen tour men yam de yana gi gwad mi yana no gwad me che ben je de nyur yo nyogare pin showa cho nyogo cho rod kula rien nyok jen kula te ka menen yana mo gwad me wode long cha ben gwad me cho rod nyogare riet antama waren yala mo che jen re wich ka juba wan temme che jen lo bo nyur ne ke Uganda renyal me renyal buñ mi jen re wech ka disababa ko jogo dana chalat ke jem wa renyal mo wa mi beno jen nyure cho renyal dung Uganda cho je go lo te nyur ka ngwasmo ka renyal Uganda goro daro de dara kulo wa daro de nyal ke daro de gop wache ken anyok en mandwal kana long wa Juba airport che tiang ko float che tiang ko piu tiang rani tiang piu je chire nyala mo che ken lo che de nyur ajen mo ko rode le willa ne nyana gwadum willa rode che nyur di nen gwadum ne che o ko Juba rod nyoko mo ger rode be nyoko ben cho nyoko lo jok cho an gwadum wa che ken lo tele mo gwa mo lo rode ko dong der nyur en teme cha dere ko jen bo nyur ne ka Uganda airport eno jen do bana chalat na tele kare wa will ne rode re jam renyal ko en international airport wajen che tiang ka piu long en Juba International Airport ko kujemo chetel duom de renyal de nyur ke je so of course to dualte ten long kan eten content re renyal ka do bran che renyal mone che kana lo kan nyur ke je duno cha direct che wo ke Uganda jo ma di na ling ka tin kon lat ko rodien mishari pon mandan cha gonyo dong renyal dong de yek de tedi batem cha je direct che lo jok che wo re wich ka Uganda jen gwadan bo nyuten ke Entebbe airport jo men de nywa ya kel jo ngore no bana nywa lunga jen gwasa me no men biya ngach ka go liang ka yene dial konte la liang gwada me bikon rol ndire dan le roran tamare wech ka so Sudan right kone no bana je nywa kel te ko rol mdide long me le roran tama ka rol mo le roda kam jani adin ngaje gwan go tama la re wich ke Juba la rol che tong ne tiang gwe ke jen wo dong de kuäär mi jidi de ja kuany men de kula la yene jene sha den mi di long sha je la dwichar dong riu ne to wan dong sha je lingano te ke den mi chala dwichar la police ni sha de jindi charge de kulat ko te ten men de ni Uganda ba de je chala dwichar ka jen gwasame wa riu dien dial ka police ni sha polin te chagala dwichar antama alokanetin kon tin gang ka wichar tikan kula da wona ne ka do brain kan lat ke je ken ne ken nan ka wichar ka jemo no o ba netin kon tila chur ba ka kep ke ba ka wo wichar no Major General James Monday Enoch jenene ne jogne dial kontin dier konin wan dier ka longan tamre wich ka Juba en go cha police ni to wana long cha kala dre we ke Juba no ala resident of Juba kendial cha kala the gomone and then cha ne konti la police wa cha kula gwanyo wa ken nan kan yo civilian wa nan kan yo gorgano kwa ka bribe ki mo ke yo she kula re ne kan police diala content cha la wichar wala da wichar ko begne dialan content dong lat ke jek bi ken ke yewoch banamo wachi jandana le road ala the greater constant right corner adun kumaka kumenanan yan ke kirme yadit ke jan gwasmene bani ngai gwano kirme yadit che da rimo char che yen
Dr. Machar Jalo yen ka tema re wiki juba kenyok kirm yadi da wajen poinde gwigen wo jen shamal but kware kuje gwan wo na me thok wala ekach ban man dini jana long wate ka rolte le rodian tema wate ngangnum tetin gwigen wo de kwerm jidit de ja kwany ka gwaden kirm yadit ral monteme ral mutitin brai kon tema akwai kamanan broda la yo ka war kirun kam jani karodian wa jan karodian te ka ral karodian karamadana dongde gwa kirm yadi deja kan name ral mutogon tema katin kon lat ka social media ko gor kono banatin kon la tok banakeling kata dana shaga nonga ke wa jang te ka rol ticketin rol to ramadana de kwar chega ngai kono no waram dan gorga dia kwar gwasa me wa bulmel kan taban de ngai wa kan kon gino dia kwar no wa kan dangro wa lokake cha gorno ken de kana kwar ki de ka kwan ala kwar so go kujamo wa man lere tam raina man le rode atako gwe kejenwo mu wewe woni amana me bering mudid baja kos long yo ka tiang kon wala shanga jang dangro ka faydi ron kina dangro wir jan dangro wir di bani ngajeng gwano en milat kone me mle rode tama ka gore choblu ay mi jidit no man gor choblu ay mi jidit atu adoba dan ndong ge jeno dong bu korba to kam jana korodien ke kwi ko angam dia kur ki angam de lat gwa ut kam chalga me kirma yadit so jo mele rode tama sirga mangai kon dia no kirma yadit kwai keje ano dong me ramishliu ki ram teka te ramishi ngat kana kon gor barwat rolna long rewi ke juba cha jo me cha jela no de ne tin wan de kan widian de chunka ka ta dana lar ke jen go wo South Sudan we jak de ne wan jo na no dong shit na de rar de ne dial de go den realeka de ka tin konen tuɔɔk tin be ke tin bu tuɔɔgan wala ke run ka ko 24 hour ki 48 hour kwai ke manan bo de lat ko ge jen dong betika rolte bu tore wi ke juba kwana le jogono ne nere kon gwi gno dia kwarndem right kone akene kone ya select e ladien won bol mel ka tabande ngai ramdo den dera wudi shal ke nyal den nyal mado dien gwi ke long awa mishi dakre ma char bia kwor changmente re yena ala ke jowoda ne cha kwene wal kirm yadit ajene mesheliu ke te gare mutong jen ka ramdana bia kwor nga dakre ma char che jibi peno kwor ko chaja yen lwa yen chaman tok ala espele te kangu take a article mitikeje take a structure take a order list miteka mi gorga jeno en list mo baje kontuk terradien mi do kwarka bol mi demon kwarka tabande ngachira ande kwarka ramna ande kwarka Dr. Riek Machar ka jawdana shalat keje baratem right kone ko take a rikti lat ka rodien ka juza konen tuogno terol ticketin re dol kon dul kenke enu angami bila kor changman kana realeka gwanu kirm yadit era mishil yuki era mtedi ban man chala neje arga jeno tetun wan to we jagantama ko sha military ke le shaje deploy re wiki juba gonna diala content ke juba ken dial chaga mo ke den midit ano ane de wan longon tamre wiki juba shika dual amatedi milat ke all security sector lada ka gonna kien lada kare wiki juba ganka wiki dej. What is this all about? Tuɔɔk, okay? Neme jagne wan ko bike dear. Ko mo dong ti ko mbo tuɔɔgan wari ke run de na ro ni realeka. Kujdan de civilian de ko uten. Ko misha military fight ke ko mo tuɔɔk military. Adobri de civilian mo de poinken de ga jako chicken be cut cross fire. No more meditin tama. But mon dwal na ga je long every military deployment. Mentere wiki juban tama. Ajana dana dwal na ga je. No mena diana shalat gwazame wa first by president pointe ajaram dan ki ke dongo ba jak ajen bia ramadan la kuäär la Dr. Machar so ajaram dan ki kentama ko mi cikir ma yadi chara mi ci wela tok wa ajaram dan ba announce despite o jene dongo te ke ter kene kirma yadit wa jen loide ke li wo be wujba te kamal so telmro dien chaje be men woj ke liu ko ci kurje to ka Nasser ka Great Apnal State ja to ka Western Bargazal ja to ka Western Equatoria kana dialti wa tele monongaten ke to ka Unity State ke ga fangak wa ko goro jen go bi malbe ben Ramadana ba kwan ba yiga Dr. Machar ko cha gorno bu country
bore ikur. The only thing that balarantame kume ko bi malba ben ba yig lamne Dr. Riek Machar kuäär namo emelat ken tame ki mugur ga jen wo buj bore rol ka ba taban dengai ba ja kwany ki ba bol mel ba ja kwany ba riek jene riek chi kwi Dr. Riek Machar ano mi cha bol mel cha ja kwany dong de Dr. Riek Machar dera ga ki de ne ga ga no te ga nas te ka spele poinken ka party bondien en bonde Canada ko bona me chala spele mi cha chala spele ay wo jenne spele ay wo gwade dana chi de pinge 2013 and tam te ka kel but Micha tuoko chi nawo ko ngoton kon yanke shi wuda me chi yire je ramna do kuäär ka dera Dr. Riek Machar. Dr. Riek Machar je ramna dia kuäär amene mi dong te michi nyaw tuoko je dong de radin de kulu kwanye but miti radin mi cha kwany der yiga taban de ngai. Che dia wuri shalka me bol mel nane long ka taban de ngai nane long ke at this time right corner this critical time to continent ramadan de kwany Dr. Riek Machar ka ngot wa ku mu gor ko bon malka ko en wuri shal mo bol mel che de mo kuäär ma dong mo kuäär biya do be lingi juba so chebe tuɔɔk enyok point de wuri shal ke me taban de ngai mo kuäär biya do be lingi wiki juba the only person and dong bo kuäär wuri shal ke me Dr. Riek Machar good de diene share comment gwas me men chala long dera nyal deng nyal but chi jen dan te tin na mo ko dong che tikeli ram dan gor ke Dr. Riek Machar after that a cheng ba Dr. Riek Machar ba jo nang luak yen ka chit ko dang ba nang ka court che je peno jen bala kuäär ka South Sudan to la wela ke jok manyam la consider no engum butuo mo wane ti ba go kwany ko te ke lisa spele ayu sorry she spele ayu spele ko te lis den teten te la kuäär dien me bale no kwany ge Dr. Riek Machar ko mo wa bol mel wa kwany bu kuäär butuo mo wa wude shalka men go taban de ngai wa kwany bu kuäär butuo so ko buna o ke odor mo balo de ne ideal buri shalka me Dr. Riek Machar bala kuäär so jo me jen dan de tin anyong mon biang ai ko en Dr. wuri shalka me sorry wuri shalka me no kirmi yadi man jak ko jen ched teka right na bane ngaje gwano wuri shalka Michael makwelo tele jo chikanalat tele statement mi chemek so right now jen mo diana je kana heavy deployment of military ray wike juba so jo me gore jen odi yena linka ta dana len ngwaru dinga so quick kon broda lat run ene but men tinenter right now pin chamal pin diaga anyok mo bianga je gwan go ngu malaka jeno par call charge we cas pele ayo mo wajje ke jamo o te ka mutuwa kan tamam right corner okay par call der wo woni amre kuäär de mikir mo yadit no miteten but ko te ka something mi to ka kim yadi so ko kujmo cha wude me cha je bija ko jen balawu bala kuäär wudi shalka me bol mel so jo me daya wo ka ya ana bantin kon lat ko rudin ko gwasa me bana ka dan linga no kwana to ko gwata me please nyo ka ne ko kien biatam